All India Radio Imphal medium wave meter zathum somli point khat kilohertz gyat som gyat leni le FM megahertz zalethum point ngapan nong ki pongkhya paite program hi tunin Thuthak Lakkhawm Simna Muan Ngaihte apan Latualleng ngaihna inei dingu una masapenin Muan Ngaihte nasak Zougam vangin chila ingai masading Paite lên mùa khung ta nhìn một lại te số băng heo ta ô cái dâu găm lê dâu mi te đi sang ga lê gem thì hi zo ning nghe mi piu mi sia te đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ sunga dấu ta tem mô nhìn dù đó mình tua đôi in mắn nè na sao dấu điên kề băng chi uri hia nhịp nhịp xia tê điên ngay nè quay rồng cây đi dấu găm All India Radio Imphal Thuthak Lakkhawm asimtu Lamhoihching Mangte Manipura Dakal somni leli sungin local mi somthum leli le Central Armed Police Force sagite COVID-19 veya mu swa thakhiu hi hei tenglaka mi somni le sagite khwalzin na bangma nei lo hiwa Dakal somni leli sungma in mi som sagi le gukte dama pot sakinomu hi tulela etkola omlel active case sangle zasagi le somthum le kwa oma recovery rate percent zalaka somngale guk point ni ahi state sokalin nisagi sunga dakal somni leli adingin hospitalization helpline number state health agency SHA panpi ngaihte panpi nadingin honga nithum sungin emergency le hospital admission tungtang boy pi in case zani le somnga ten panpi na dongtaw hi hospital admission kisaya panpi ngaihte adingin toll free number 1800-103-2015 chiklai pe win Thuthak ding chin additional director and spokesperson Health Department Manipur
Dr. Khoirom Sashi Kumar Mangang in Thuswaka Taklang hi. Mayang Imphal apan kum som thumle sagi mi khat tule lalam fail sana keithel kwatara COVID-19 ziakin Rims Hospital a Mualiam. Ahi le August nini a rimsa ken koldinga lut khosik khu le na khaksa sakziaka admita danin kigen hi. Kozin na abang ma ni ke ma le COVID-19 ve khatto akisukha kapan natna kai hidanin kigen hi. Neklampanga asipenin ante wang nemi hi a misyam tiapan thu kimudung zuin natna dangbang ma neilo COVID-19 ziaka si ahidan genu hi. Manipura tunin Patriots Day hunse zatinom. Anglo Manipur War sangkhat zagiat somkwale khata mihangsan damading ahina anapekhyate thegigena in kumtengin kizanghi. Hicham yeichampat Moirangkhom Birtiken Razit Hanomna Thangal General Temple Complex Palace Compound Kangla Utrale Bir Tikendrazit Paktia Chief Minister and Biren Singh Makaina in Piak na Vaneuhi. Chief Minister in Media Te Kyanga again na a Ipu Patin Igamadinga Akipiak zo na u Tupi Asakdan Gena Tuate 18 Imangil Tailo u Ahidan Genhi. Deputy Chief Minister Shri Y. Joy Kumar Singh, Cabinet Minister, MLA, Chief Secretary, DGP, Civil Heutulian le Police Official Tin Hai Function Wapuhi. Nagaland zanin COVID-19 veyamu Thuthak somgya le sagi oma akigomin Nagaland positive case sangthum zale somlegyat patahi. Active case sangkhat zakwa somkwale khat pha a damswa sangkhat zale somlethum. COVID-19 ziakasi sagi patahi. Meghalaya a COVID-19 case thak somthumle sagi mu Thuthak hi a akigomin positive case Meghalaya a sangkhat zakhat som sagi lekwa patahi. Active case zagukle somngale guk oma damswa zangale somle sagi. COVID-19 ziakasi nguk patahi. Sikima zana report kimudung zuin COVID-19 ve thak somle sagi omin Akigomin state sunga COVID-19 vemi zakwale somthum patahi. Active case zathum somsagi lekwa omin damswa zangale somnga pataa COVID-19 ziakasi khatom tahi. Mizoram solkalin rapid antigen kits COVID-19 test bolna dingin singkhat lebe dingu ahidan Mizoram Chief Minister Zoram Thanga ingen. Haitupuan State Solkal NGO Saptuamle Dr. Teto meeting ani nahunwa agyenahi. Miti in Pilvan the na dia kigen te zuiding community transmission tiklai pe wa omthe gi ge ahi manin Pilvan kichi nat nahileng do the na dia ihi the sunu ahi chi hi. Test atam the lambola rapid antigen kits leng leibe to zel hidinga hi dan siamin again bana mipite bitna dinga Dan khauza sem Lakthaka omding ahi dan official thuswakin taklang hi. Tripura solkalin singtang tong daikil kala sinlai naupang TV le mobile phone nilo ti adingin siam sinna ne patsom. State Education Minister Ratanlal Nat in tu kalsunga Education Department te survey bolna a district gyatapan sinlai naupang Lakkhawm omna a parsen somni lekwale somli le liten TV le mobile phone nei lo hi. Agas ni somni in class patpi hidingu. Vice President M. Venkaya Naidu in tuni in International Youth Day ahi to kitona twilight te laka han thon na pya. Twilight khangthak te kyanga seplebol khempeu thatho le ku kal taka panga mabana India thak Ngaihkhiakna lamdang bol kheding in haswan hi. Meghalaya State Inleng International Youth Day hunse azan nanewa hai huna 41 Meghalaya Artillery Battery a NCC cadets ten ngaidan le alonggel teu Ngaihkhiakna neuhi tunya dinga Thuthak Lakkhawm isim theu haiteng ahi. COVID-19 dona a frontline worker tena sepan pi inla pa toidan siamin thuzwaw the zak tuin pangken thu belchan dol le thudik na theina dingin Ministry of Health and Family Welfare website apan lezelin la COVID-19 the zak tuin kwama ngoken COVID-19 veidam kikte ten bol mailowin thoi le maban lamet na to han thon zo in yai nat na ve kha le quarantine khate min hi na
veng minte pholak dinga hi ke thu swa tu Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. Tunabana bi Muan Ngaihte na sak Zougam government chila ingay dingo. Am son tu son mom no te khwal manin an bangil ya le tang te sian sim tu ang lai pai bang kom min ko chang to sao nuam lu siai na le sat gen the na ji ting thwa gu hi o sata lim del ti so gam kum pi na sun an nom li bang ting ni đang bằng đất ai sống vĩ tê đâu gạo vàng ngày khiến xa lên sao vàng cùng xin ra tê đào quan ông đón đi u thằng quan sáng pan ngày cái đi ai in bom e Zougam niềm đi đi ai muan lê tan tê song ngày pa le pa xin lùn lại tê na et lom na xem hồi in sang min lối bằng thang din Zougam government đầm lấy bao đi cái khiam lư azun mi tâm xem đi nga tua xua khol chiang to zun hang mel ma khut xua to igam zun le mo o ta lim mel din Zougam kum pi na su ang to li bang chin di tang mang dam lai song ni te đâu gan va le khem sa le sal fa tu si na sa te dal qua ông đón đi u thằng van sang pan Abana Zougam Mousi che lai ngai som ngal ding lai zum sata tua niam te na lai lung i min gel takun lung zuan nai lung zuan kanin sa ko khal tui bang ngong lang nang nai lo hi Zougam Mousi ding la om lo mo Zougam gan di ding piang nai lo hia sim tu lel to mo an bang nong idu na selung gung la tang so keng tung sa zo
khang in pak bang lun keyo chik le sun ni bang tangin von de zata tu pa vang zo ding hia Zougam Mousi ding la om lo mo Zougam gandi ding piang nai lo hia sim tu lel to mo an bang nong itu na selung gul la tang zo keng dul sa zo le hong i ti te se sum ngai zo te Hunom lai tengin Zougam lei che la ingai dingu Mang piana Zougam le yo ken mang il kei ni Kol gam vai gam ma Kai zon min na An kon ni na sal mang lian sem sem e Zougam ma Ong an tan pi Am dong il kei ni Zougam le yo ken ngam ngil kei ni Kol gam vai gam ma Kai zon min na Kan kun ni na sia bang liam sem sem e Zougam ma Ong nga tan pi Am dong ngil kei ni Tu tu Zougam ma Ong ngai Lamhoihching ne Sing kan ong lua ni Lung in bang kei ve Zougam sun Zougam le yo ken ngong i lua ye si tang in meli mong ma zong min na kan kon ni na in tom ni be ni ngai lo di ong il ngai kei ni ong kwa den lung ye Tunya dinga Muan Ngaihte apan Latualleng Ngaihkhiakna Ngaihte All India Radio Imphal Changin Thuthak Lakkhawm Simna Dr. Latualleng Sialapan Freedom Fighters with reference to independent India chi thu pipan sana thugian na ngaina bana ngaihkhe tuten phatna lana hontel khom teu ngaina inidingu tuni taklam dakli le minute somli gin to kitoni ni hunu abeita munchi apaite program ngai teng omnoam le mangpha